Minista wa Ugitiri Profesa Kithure Kindiki ni arutĩire atongoria a rũhonge rwa wathani wa matũra mũkana wa ũthayo wĩra-inĩ na kwaga kũrutĩra mũingĩ wĩra, agĩatha arũgamĩrĩri a itarũ magathiũrũrũkaga icigo-inĩ ciao gũtigĩrĩra arĩa marĩ rungu rwao nĩ marutĩra mũingĩ wĩra ũrĩa kũbatie. Akĩaria hĩndĩ ya kũheana sub-county nini ya Cherab kaunti-inĩ ya Isiolo, Kindiki augĩte President Ruto nĩ ekĩrĩire a minista ngerwa ĩrĩ igũrũ mũno kandarathi-inĩ ciao cia wĩra, na ũguo maabitha arĩa marĩ rungu rwa a minista no nginya makinyanĩrie wĩra kũringana na ngerwa ya ministry yao. Kindiki augĩte thirikari nĩ kũheana sub-county ingĩ nini 29 guothe bũrũri-inĩ nĩguo ũtungata ũkuhĩrĩria mũingĩ, akĩongerera atĩ thirikari nĩ gũtwara mbũtũ ya mwanya ya borithi matũra-inĩ maya Micha na Mlango, Isiolo, kũrĩa gũkoretwo na ciĩko cia njũragano na uici wa mahiũ. Na amesema lazima tumsaidie kazi na tufanye bidii. Si umesikia rais amesema hivyo? Vile vile hata nyinyi lazima mfanye bidii. Wale ambao mko chini, hiyo pressure lazima iteremuke hapa chini. Siku nyingine uende Marsabit, ukae hapo wiki moja. Siku nyingine uende hapo Samburu Rift Valley. Kule Makueni, Machakos, huko Embu, Meru, Tharaka Nithi, hiyo dunia yote. Na tumeagana ya kwamba kukiwa na kisa cha utovu wa usalama, kabla waziri afike hapo, wale maofisa wako chini wote lazima wao wamefika mbele yangu. Nafikiri waziri tuliongea na kukubali kutuwekea ya Micha hapa specialized unit. Na nafikiri utatangazia wananchi watukufu wa Cherab hiyo siku itakuwa lini. Lakini najua waziri yako na mipango mzuri na sisi security itatengenezeka. Mambo ya KPR betting imefanyika, imeisha. Nafikiri imeshatumwa kwa Nairobi kwa IG. Hapa tunahitaji mambo machache tu. Sub county imefika, najua services ya serikali pia inafuata. Mambo ya IDs. Mambo ya IDs, watoto wetu wanatembea sehemu mbali kwenda kutafuta ID. Kama unaweza wasukuma hiyo services ifike hapa iwezekanavyo, tutashukuru sana waziri kwa hiyo mambo.